Aduh, tenang. Wow, narin itu pak. Nah, itu payag. Butuh nak. Biasa kita tagihan nih. Ano ka? Ikaw pedong. Ayat lah. Waduh kaya bener menutup ay gutom na kayo. Ay, Singapura dia. Kakanin, wag laro. Dah, bayar. Oi, tanya dong. Kuha lagi dato. Tikling ba sa muang litag dato? Apa? Oh, Tikling na 6,000 putih lagi. Cari tikling putih sah? how? May bagong tikling ron? Mau apa? Oh, asa mereka? Dari unan ngita lu manuk yang putih lagi asa tong manuk na ko. Putih. Oh, putih ang manuk. Ah, Utang sari tikling ko daw. Asino ka dito? gini kita buroy. Ayo ra, ulit kawatag manuk. Iya. Mo na do. Ako na manuk ang ulit na do. Takan patin. Kawatag manuk mo na. Ya. No.